Nonton TV terus sih, Dek. Waktunya belajar. Besok kan mau sekolah. Tuh, lihat mbak kamu belajar. Kayak gitu tuh ya. Sini, Dek. Sama mbak belajar bareng sini. Nonton TV dulu, Mbak. Baru belajar. Ya udah, tapi sebentar aja ya, Dek. Iya, Maya. Ayo Kak, sini nonton bareng. Duh, Dede ganggu aja. Ya udah. Tuh, berisik bukannya belajar. Mama matiin nih listriknya ya.